Dobar dan, još jedan Alan HR video. Danas ćemo ocjenjivati poznate Roblox igrice. Sa mnom je moj drug Emin, pozdravi se. Pozdrav. Okay. Evo, da odmah... Koristi me samo za sadržaj. Evo me u njegovu. Možete brzo. Možete. Ok, Emine, hvala na pozdravu. Možemo odmah krenuti. Evo kako ćemo računati gdje ide. Sabrat će se što sam ja ocijenio i što je Emin ocijenio. I s tim ćemo dati konačnu ocjenu. Najniža ocjena je metak u prsa, onda je naredna je neću da igram, naredna je ne zvuči mi dobro, naredna je da ću razmisliti, onda da će se igrati, onda da je odlična igrica i onda je jedna od Robloxovih najboljih. Onda imamo Brookhaven. Pa Brookhaven je najpoznatija igrica trenutno na Robloxu, ali po meni je smeće. Ima jedan dobar element što možda trolaš ljude, tako da meni ne zvuči mi dobro. Emine, šta ti kažeš za Brookhaven? Zvuči dobro. Znači, ne zvuči nam dobro ni jedan ni drugom. Jel ti nisi igrao Brookhaven? Ne. Okay, ali gledao sam neki vidi i ne zvuči mi dobro. Aha, ne zvuči mi dobro. Ok, naredni je Regretivator. Ta igrica sam se jako sviđa. Stavit ću da je odlična. I to je, ne, nisi igrao Regretivator, samo ukratko da ti objasnim. To je igrica gdje ti ulaziš u lift i ti radiš zasebne spratove i trebaš da ih rješavaš. To jest trebaš da ih preživiš, nema šta da riješiš na tom spratu. Najčešće trebaš da rješavaš kad bude neka infekcija ili nešto. Kako ti zvuči ta igrica? Meni je odlična. Što je ispod odlično? Igrat će se. Igrat će se. Dobro, prosjek za odlične igrice igrat će se je da je odlična. Tu kada se negdje sabere taj prosjek. Sljedeća igrica, Emine, ti ovu znaš, zove se Rivals. Meni je to jedna od Robloxovih najboljih. Koje je tvoje mišljenje na Rivals? I objasni zašto. Igrat će se. I objasni zašto. Zbog toga što ja mislim da je overrated. Da, kao... Mislim, meni je bolji Gunfight Arena. Iskreno je meni bolji Gunfight Arena. Aha, od njegova. A ja nisam uključio Gunfight Arenu, zaboravio sam. Ne zaslužuješ da živiš. Evo sad ću je ja ukratko dodati. Gunfight Arena Roblox. Sad ću je ja dodati pa ćeš... Evo je. Save linked content. Ne. Nije dobro šta ovo radim. Usred videa, ali... Aj šta ću. Eto. Joj, ovaj internet. Sad ću mi sam dodati Gunfight Arenu. Eto, Rivals meni je jedna od Robloxovih najboljih. Ti si rekao da će se igrati. Opet zato je prosjek da je odlična igrica. I ti Emre ovu znaš, zove se Arsenal. Kao Arsenal je doslovno pucačina. Evo, za ko nije znam šta je Rivals. Isto ko Gunfight Arena, znači ja bi njoj dao odlično. Odlična igrica, ali jedna od Robloxovih najboljih. Emine. Poginuo je čovjek. Jel ti staviš da je Arsenal jedna od Robloxovih najboljih ili da je odlična? Odlična, rekao sam odlično. Rekao sam odlično, jel ti imaš sluh? Ja kažem da je jedna od Robloxovih najboljih, tako da prosjek za to je odlična igrica. Puno se popunjava ovu, a nemamo puno igrica. Sljedeća igrica je Welcome to Bloxburg. To je jako stara igrica i prije je bila, koštala 25... Metak u prsa. Odmah, Emin, metak u prsa. Pa ovo je kao Brookhaven... Što znači, ne zvuči mi dobro, ne dajem dobar vibe. Pa prije je bila 25 Robuxa da prvi put uđeš i da nastaviš, ali sada je besplatna, ali to je doslovno... Samo zbog toga mi je metak u prsa. Znači, čim to čujem prsa. Znači, jel da je koštala Ko će ili... plat 25 Robuxa? Ko će plat 25 Robuxa da igra na ovakvu igricu? Danas je free, Emine, danas je free. Ja se sjećam da je bilo 25 Robuxa i to se dobro sjećam. I ja se sjećam, ali su napravili da je free zato što ljudi nisu to volili.
pa Vidim. i meni to je Zamisli zbog čega. to je isto kao Brookhaven, ali samo nema onaj Zbog toga što ste to promijenili, šta je prsa? Meni je metak u prsa još uvijek, zato što je to doslovno Brookhaven, ali bez onog trolanja. Ja volim da trolam ljude po Brookhavenu. Brookhaven, koji se prije plaćao i bez... Nije se Brookhaven plaćao, Brookhaven je uvijek bio besplatan. Ne Brookhaven, nego Blocks je ko Brookhaven, samo što se prije plaćao i nema Da, zato što ima ona pravila. Okej, metak u prsa za Bloxburg. Forsaken je sljedeća igrica. Za ovu sam igricu nikad nismo igrali, ni ja ni Emin, ali ja sam čuo da je dobila Forsaken jako dobre kritike. Tako da ću ja razmisliti, ja i Emin ćemo staviti pod razmislit ću, zato što nismo igrali, ali ja sam čuo jako dobre stvari od ovoj igrici. Ja i on ćemo probati danas pa ćemo napraviti kao review. Da, i na engleskom kanalu ćemo napraviti kako igramo Forsaken i vratiti se ovdje napraviti review od Forsakena. Sljedeća igrica je Stila Brainrot. Ne. Jednostavno ne želim da razmišljam. Metak u prsa. Metak u prsa odmah. Kao prvo... Znači ispod metak u prsa, ispod metak u prsa. Ne, ovo zaslužuje niže od metak u prsa. Ja ću ovom dat novi tier. Zove se Kameno dno. Ne do Bog nikome, ne do Bog nikome. Ne do Bog nikome. Sakloni makni. I ovo ćemo staviti da je ove nake pink boje. Evo, kameno dno, ne do Bog nikone, sakloni makni. To zaslužuje ovaj Stila Brainrot. Kao prvo, evo zašto. Ko bi igrao igricu sa Brainrotom i to krašiti ljudima? Kao drugo pitanje je italijanski Brainrot, koji, ako niste znali, može da uvrijedi mnoge zajednice zbog prevedenog teksta koji vrijeđa uglavnom islamsku religiju. Pretražite na internetu. Da Bog da je izbrisao Roblox. Da. Sljedeća igrica je Grow Garden. Jedna od Robloxovih najboljih. Ne trebamo ni ja ni Emin razmišljati. Najbolja! S plus, S plus. Ovo stavljamo jedan od Robloxovih najboljih. Ovo ne trebamo ni razmišljati. Ne trebamo ni razmišljati za ovo. Ne želim, i kvaliteta je odlična, iako je u kockicama skroz, to je zato još bolja. Mogu da ti jarani giftaju, družiš se, praviš se važan. Zbog da sam ja njemu gifto i on je zbog mene dobio Ember Lily. Aha, Emre, hvala na tom. Sljedeća igrica je... Trošio sam pare na njega. Dandy's World. Pa Eminu se ne sviđa ta igrica, ali po meni je jedna od Robloxovih najboljih. Metak u prsa. Tako da prosjek za Metak u prsa. Metak u prsa. Sada računamo prosjek. Ja sam stavio da je jedna od Robloxovih Emin je stavio metak u prsa. Ja stavio jedna od Robloxovih najboljih. Prosjek zato je između razmisliću i ne zvuči mi dobro. Ja ću staviti na razmisliću. To je kao prvo. Sljedeća igrica je Doors. Emine, ja se sjećam kad smo igrali Doors. Najbolja ikad. S plus tier, znači ikad. Imam posebni... Bolja je od FNAF-a. Bolja je i od Alana. Emine. Znaš šta... Bolja je od Rotavog. Ja imam posebni kanal posvećen na engleskom za igranje igrice Doors. Tagovat ću ga u deskripciji na kraju videa, što će ubrzo doći. Sljedeća igrica je Adopt Me. Metak u prsa bez razmišljanja. Adopt Me, znaš... Metak u prsa. Bez razmišljanja, nije Zapravo ne! Zapravo ne, šta? Nemoj, ne do Bog nikome. Pa mislim... Ne do Bog. Emine, sam pazi ovo. Da li je vrijedno stavljati Adopt Me igricu koja je samo loša, da se poredi sa igricom koja je loša i uvrijedljiva? Mislim da ne zaslužuje baš toliko. Okej, nago. Idemo metak prsa. Sljedeća je Gunfight Arena. S na kvadrat. Najbolja. S na kvadrat. Nije bolja od Doors, ali je dobra igrica, mislim podsjeća me na Call of Duty 3, ali da je free i okej igrica. Stavit ćemo na
odlična igrica, zato što se ne može porediti sa Grovo Gardenom i Dorsom. Baš ima baš ima dva ova prazna mjesta. Ovo je izračunato po prosjeku koje smo ja i Emin odredili. I to je to od videa. Hvala svima što ste gledali video do kraja. Subscribeajte se na mene, subscribeajte se na mog druga Emina. Tagovat ću ga. I hvala vam mnogo.